الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. آمين 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 يا رب العالمين. فأيها الأحبة، فقبل أن أدخل في الموضوع فإن موضوع هذه الخطبة سوف يدور حول كن في قضاء حوائج الناس. فأعيروني بالقلوب والأسماء، أسأله جل في علا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسيب جلب تدر بالإسلام باو يتو الله سبحانه وتعالى كانكو بري هندو دي اكو يتا ko kanko wadi ko tawata goto wawata wadde si wana kanko ko on woni o bantudo di kammuli o jogginari tugalal ngal hiden suti o wejjitindi leydi en yiari pontirindi o femperi ko o woni o Allahjo tagudo en tagi en wadi en bani adama o wadari en kulle o tagi kulle o tagi yimbe o tagi jinna o tagi malaika o tagi kadi ko ledde e dendangal taguli din kabe o tagiri feere fiyen andu Allahu ala kulli shay'in qadir ene kanko e dow kala hunde ko wawdo ko hattando ko kempindo bawgal. So wannan en fo couleur goto en innayno ko on couleur on tu woni ko o mari o wadi balebe e nder balebe ben danebe no ton ya odo ko balejo inna esa yi karijo inna ya arabujo hara ko balebe o tawa iya kadi e nder balebe kadi wobbe go kan hibe bawli hattirde bawlugol dum do fokus ko Allah subhanahu wa ta'ala ko do woni sibghatullah ngara Allah kan ala jogido sifa makka pentir ko labado wosa pentima jetti a loti tun iway amma bani adama ila o fuddi lotade futi e sabunde hande ko pentira ko wawari montade ko do wiete Allah fa'alu lima yurid o yetta wobbe kadi o okkora be jawdi habe libina harabe andai ko be wattandi wobbe kadi o fannabe o bittinabe be ya habe mijo hay ko wartagol mabe warto dum gay ko sendore Allah. Wobbe o jonnabe gandal harabe yibi wo ko hondo be sakitirtangal wobbe kadi o majjinabe har haysi be jangi fatiha on hara o sella ko sendore Allah subhanahu wa ta'ala. Wobbe o okkorabe bibbe haraybe maapi ko honnumbe nyamminta be ngure mabbe wobbe kadi o jonnabe jawdi ndin hara hibe maapi si Allah hollaybe yitere biddo ko wedo wiete Allah. Sifa sendore Allah nden ala kala sendirnodo hara hinano Allah sendirta non en innayno o toñi ko Allah petu wawi sendugol o wara o tawa neddo selludo hino dankade nawnudo o wara selludo on acca don nawnudo hara awodo hande kadi o mara ko dankomo hina hay e hunde goto wawa do kimpude mo hande kadi ko do wiete Allah ko fa'alu lima yurid ko faala woni ko wadata kanko o landitoto en kala ko wonnen e wadde kanko non hay goto ala landitoto mo o hato jina hay goto e meden ayye wobbe hino mapoda do masalan alhaaliji meden ene wurbe leyde porto goddo ara do lappa do duubi didi duubi tati duubi nay duubi joy duubi sappo himo wadde turunde Allah yo Allah okkor mo kaydi Allah salo kot goddo ara do lebbi jeego hitande wotere hara o hebi kaydi wadi regroupement foppo addi be ngure makko ko do wiete Allah ko faala o watta ya wobe ari do wadi do duubi sappo e joyi
duuɓi noga hiɓe maapisi ɓe heɓa cuhu gotum ngaɓe natoya woɓɓe ara ɗo e nder hitande duuɓi ɗiɗi tawaɓe gayni wadde premier dal ko ɗo wiyete fa'alu lima yurid yi'a woɓɓe hiɓe jogii ɓiɗɗo gooto pet Allah subhanahu wa ta'ala liɓa soñja e maɓɓe hara kunɗon ɓe ronku famodirde few woɓɓe Allah ɓe hokka ɓe ɓiɓɓe nogay ɓiɓɓe capanta to hara ɓe fof maɓɓe hiɓe hunji qur'an fof hino nanodiri ko noon kadi wano kadi ka rewɓe ko ɗo wiyete Allah ko fa'alu lima yurid woɓɓen ton o waɗa ɓe gurna maɓɓe fof hiɓe ɗaɓɓude fi laamu Allah salo kut woɓɓe immo e nder bimbihu gotum hitande wotere pet ɓe tappa campagne Allah ƴetta laamu ngun halfina ɓe ko ɗo wiyete Allah ko fa'alu lima yurid koko faalawo woni ko waɗata goto landitatako mo enelle kala ko waɗɗen kon pellet en landitoyte yawmal qiyama fa ayyuha al ahibba yaqulu al ulama la tamal min at-tawba hatta wa in takarrara az-zambu alaysa kullama ansagha thawbuka ghasalta wal jawabu bala karamo ko ɓemɓe inni wo wata amu wata siccu e tubugol nyande be nyande haysi tawi bone ma on fillitike nyande be nyande sono be sono sa'i be sa'i sono be hida wadde bakkatu sono be kadi wo haray ko ya tubu rottoda karamo ko ɓemɓe inni wo ene concongol ɓorniɗa ngol ɗo singol tuuni a uppaygol ka a uppatangol wo singol tuuni a yahay uppangol ha gayna pasa ha moƴƴa yilta ɓornoɗa wo singol tuunoyi kadi janngo hatta kadi wuppangol kadi pasa yilta ɓornoɗa ɓe inni kadi ko noon kadi bakkatu on wo kazalika kullama aznabta istaghfir rabbaka innahu wal ghafuru rahim wo tuburutoɗa ka Allah ko o wiyete Allah ko o woni yafotoɗo wona goɗɗo godey wata innu joni mi waɗi joni lanni perda espoir la taqnatu min rahmatillah ko satti wo wata on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ko yafotoɗo dendangal bakkatuji ɗin fop o watti yeso ɗon innahu wal ghafuru rahim ko kanko woni yafotoɗo o hinno ma kadi o yurme ma kadi sa laɓɓini tububu e on kadi o wattanama boneji maɗin kadi haray ko moƴƴere أيها الأحبة كن في قضاء حوائج الناس كيف نكون في قضاء حوائج الناس أيها الأحبة يقول الصالحين رضوان الله عليهم الولد الصالح في الدنيا ينفع إذا رزقت بولد صالح ينفعك هذا الولد في هذه الدنيا قبل الممات وفي القبر يرفع درجاتك وأنت في قبرك ويوم القيامة يشفع لك كرمكو بمبي إني وبيئو مؤيو نفاي نيني إبابك أدونا دوتو ونفا ما دوكو أدي أن يهود لاكرا ونفو ستاي أمؤي wo ka nder kabru o ɓantay darama jaaji maɗin sida premier étage yaha deuxiéme ma troisiéme ma quatriéme o ƴawnete ka habbanoki wa yawma alqiyamati yashfa'u laka inda rabbik ñalande dargal o tefanoyte ka joomi ma ha o ittama e sattende o naɓama e newende sabu ko yanginoɗa tampuɗa soñjiɗa kon fi makko ha Allah moƴƴinan mamo goɗɗo no hawi hewade heewi no hani heewugol toragol o wi'a rabbi ij'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a o duumo e o du'a ɗo ko annabi ibrahima alayhi salam duumino e muɗum Allah moƴƴinani mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kana min du'aihi allahumma aslih niyatina wa zurriyatina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hewno du'agol o ɓe accatano oɗo da'iman wa abadan Allah mi torikema moƴƴin anniyeji amen ɗin Allah mi torikema kadi moƴƴin kadi o zurriyame si tawi anniye ma o moƴƴi o laaɓi gollal ngal moƴƴe ngal jaɓe si tawi anniye on boni haray fo boni kadi yaqulu alayhi salatu wassalam innama al a'malu binniyat wa hadha al hadith min asahhi al ahadith allati ruya an nabi sallallahu alayhi wa sallam hadiseji ko filla kon fu
oɗo no tawa e ɓurɗi sellude ɗin eggade ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam. golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu hon ɗum sabu anni e on. wa innama li kulli mri'in ma nawa. ɗum wodani kala neɗɗanke on konko anni ɗon. idan fal waladu salih yanfa'u abawayhi fi hadhihi dunya wa yarfa'u darajatihima في القبر وكذلك يشفع لهما يوم القيامة اللهم أصلح أولادنا وارزقنا برهم إنك على كل شيء قدير. وبعد هذا أيها الأحبة اسمعوا معي. من أرفع الناس قدرا يمبي بن فب كم بوري جوغادي فالر كم بوري جوغادي تدونغال سبحانه وتعالى. من أرفع الناس قدرا فقال العلماء من لا يرى قدره وكو بوري تدغول فوق الله كو بوري موجغول فوق جوغادي درجه كو امو ياتا فالير مودum o acca yimbe be yiyanamo ko do buri teddude hara na tappa do berne nen tappa hore nen ko mene woni be la na on don accu yimbe ben wowlanama accu yimbe ben wowlanama ta wowlan hore ma. يقول الحكماء مادح نفسه كذاب ko ɓuri kon neɗɗo mantayɗo hoore muɗum ko ɓuri heewde kon haray ko fenowo. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe heɓuno jikku moƴƴo haa hewti nokkugo ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko mantige. lamma kana khuluqu nabi sallllahu alayhi wa sallam min afdali wa ajalli al akhlaq asna alayhi rabbuhu qaila wa innaka la ala khuluqin azim. muhammad wallahi da mari jikku moƴƴo kamɓe ɓe gollu tun allah inni ka qur'an i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. golle tun allah no renti gomɗinɓe ɓen kadi hino renti hay sa mantari hoorema komi woni kaarijo terto ɗum non ɗon. arfa'u nnasi qadran man la yara qadra nafsi wa aksaru nnasi tawadu'an man la yara fadla. ko ɓuri yimɓe ɓen kadi foppo yankinade tippitade ko on mo yiyata valeur muɗum fadla. miɗo mari ɗum ɗo komi ɓiɓɓe annabaɓe komi tañiraɓe annabaɓe komin waliyaɓe terto ɗon. ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. maafe welay ɗon o fatay tun o wura. si goɗɗo dari ko ina min miɗo mari kaalisi o jogaki, min miɗo mari gandal o jogaki, min komi kaarijo komi jogaki. laysa alfata man yaqulu kana abi walakinna alfata man yaqulu ha ana dha. laataki ko wiyete ɓiɗɗo gorko so ganduno mawɓe amen taniraɓe amen na on gollu yimɓe ɓe yiya ko kaarijo ni. fal ilmu yarfa'u buyutan la imada la. ko ko wiyete gandal ɓantay fi yimɓe tawata fi maɓɓe andanoka. ko ko wiyete majjere liɓay fiɓe yimɓe hara ko teddunoɓe. idan فأكثر الناس تواضعا من لا يرى فضله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه. ko ɓura yiɗede kadi ka allah foppo e yimɓe ɓen ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen o sappaki ɗo julɓe ɓen nafu bani adama wa in kana gayru muslim aw wa in kana kafiran. sa yi neɗɗo himo sonjiɗa wawimo ittude e sonja on hay si tawi wona o julɗo ittumo e muɗum. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewndo ɓe faatoto hari dirɗu maɓɓe on koɓe protégirta hoore maɓɓe kon fiika gere hari ɓe naɓu ɗum jonnuno alyahudajo. ala ko añi li julɗo e diina ɓuri alyahudajo kono hiɓe accoyno ɗum ton hakke ko ɓe naɓidi kon fiyo ɓe heɓuɗon korun gotum ma korun ɗiɗi ko ɓe hirtora kamɓe e ɓeygure maɓɓe. khayru nnasi wa ahabbu nnasi ila llahi anfa'ahum li khalqih. قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا معي هذا الحديث رأيت أقواما من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق. سبحان الله. نورهم تشخص منه الأبصار لا هم بالأنبياء ولا بالصديقين ولا بالشهداء إنهم أقوام تقضى على أيديهم هوائج الناس جعلني الله وإياكم من هؤلاء. جنت موجة وحديث دو درنيرن دون خطباو نلادو صلى الله عليه وسلم بماكي ورأيت أقواما من أمتي
wo mi yi yimɓe e mofte an ɗen ɗum ko enen ɓe weltora ko Allah waɗi e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe yii noon woɓɓe e mofte maɓɓe ɗen yamurruna ala manabira min nur wowi ɓe dow mimbaruji dow ɗi fappo ko annora hino jalbi wo yamurruna ala sirati kal barq wowi ɓe lumbiroya ka hoore sirate wo ayinna e maƴe si ndiyan ɗam falama arde ni joni ko mbaƴata konde wotere ko noon ɓe feƴƴiroyta way goɗɗo hinata ni joni ko hiñƴata ko ni kamɓe hara ɓe lumboyi ko ɓen lumboyto ha gayna ɓe lando ene jomi amen a yettunumen fi sirate honto ɗum woni Allah ina yo ngaccino ɗum ɓawoto on feƴƴino ɗum ɓeɗo noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo nuruhum tashkhasu minhu l absar wo annora mo ɓe jogii on hino ɓittina ɗum darɗe hakke ko tawata no jalbi foppu hino ngalɗi ko homɓe ni woɓɓene wo lahum bil anbiya wo ɓeele wo pellet wona annabaɓe few sakko hara ko ɓe woni annabaɓe kon hewtini ɓe ɗo wala bi siddiqin wona ɓeɗo kadi wona yimɓe gongunoɓe ɓen wondunoɓe ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala bi shuhada wo ɓe kadi na yanɓe sahidi le Allah no ino inni ka suratul an'ami tole suratul nisa'i afwan ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wo ɓeɗo fof ɓe tawaka e ɓeɗo wo innahum aqwamun jonno nelaɗo yetimen ɓe ko homɓe ni ko honɗum ɓe golli e hoore o aduna ha Allah okke ɓe o darja ɗo o manabira min nur yamurruna ala sirati kal barq hara ɓe lumbiroye ka hoore sirate ɗo a inna e maƴande wotere nelaɗo maki wo innahum no ɓe aqwamun ko yimɓe wo tuquda hino hunte ala aidihim e juuɗe maɓɓe hawaijun nas haajuji yimɓe ɓe kala ka goɗɗo molti ari ha tawi mo fi haaju hum makko o yiwata ɗon haaju hum ko huntaki ma ɗum o yiwata ɗon ɓernde makko nde nde weltaki ko sabu ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala on okki ɓe ɗum ɗo hay annabaɓe no ngalɗi fi maɓɓe yanɓe shahidi no ngalɗi fi maɓɓe moƴƴuɓe fof no ngalɗi fi maɓɓe salihina en fof no moƴƴi fi maɓɓe no ngalɗi fi maɓɓe ko on ɗum ɓe golluno wo tuɓuda ala aidihim hawaijun nas si goɗɗo moltiki kama ha tawima ko mako ba miɗo mapori ɗum ɗo wallan ɗum ɗo foti ko kongal foti ko kuugal mawɓen ɓe make okkora ñawlan surran nelaɗo sallah sallam maki la an amshiya fi qada'i hawaiji nnas ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra wonde nde ɓe yahata ɗowtugol musidɗo maɓɓe fi yo haaju makko hunto o hunti o huntaki baraji mum no ɓurani ɓe nde ɓe ufinoto ka juulirde maɓɓe ɗo lewru timmudu huntugol haaju musidɗo ma fewno ɗo noon ala hay e goto e meɗen mo andaka goɗɗo hana huntanede haaju hum no gasa an di'ero mo yawitoɗa on goɗɗo so heɓi ɗin o hirtora ɗin o soƴƴira ɗin o ettira ɗin koje kanko e ɓeygure makko no gasa di'ero mo yawitiɗa on goɗɗo so heɓi ɗum o heɓay coggu paracetamol le hara ko on ordonnance ɗo woni ko windana non no gasa di'ero on mo yawitiɗa on ɗon an hina fanɗima goɗɗo so heɓi ɗum heɓay complet ko sodana ɓiɗɗo makko ko holtira no gasa di'ero an mo yawitiɗa on goɗɗo hino ronki ɗum ɗon ko sodana paykoye makko kayeji fiyoɓe wawu jangoygol no gasa di'ero an mo yawitiɗa on paykun hino yaltinaka l'école fi di'ero ay o yoɓari lewru ndun fewno ɗo alhaali fewniɗo on ka meɗen no woodi paykoye buy yalti l'école hino yeyde fore sac no rondade carton sabune yeeya ko sabu hala ko ɓe yoɓaka l'école ɓe jogaki coggu teniji ɓe yoɓa ko ɓe mara ko ɓe wiɗa lewru ndu ma coggu kayeji ala ma ko ɓe yoɓo ala ma paɗe ala hara hiɗa andi ɓen pellet hara compte ma on hino heewi famaza taqulu li rabbika yawmal qiyama kon no wiyoyta noon jomima musiɓɓe ma julɓe ɓen hino weela hino tampi hiɗa faala aljanna Allah no yeyde aljanna hino ɗo soodo won hino ɗo ko soodete kon Allah jonima ko soodirte kon hino ɗo marchandise on asali soodude iɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu waɗu en ɓen huntayɓe haajuji yimɓe ɓen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على رسوله ونبيه وحبيبه
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد فأيها الأحبة، كونوا دائما وأبدا في قضاء حوائج الناس مسلما كان أو غير مسلما. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مسيب جولبه tedduɓe laawol ɗiɗaɓol ɓaawo e yettude Allah, juula e ɓurnaɗo tagge fo ngon, jarnamo weltanomo sannamo, tawnunoɗo en jumaare feƴƴunde o tawni en hannde kadi ɗen tori Allah ka yo Allah tawnu en jumaaji heewɗe. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala on mo juuli juma, Allah waɗanay mo annora haa nde e jumaare kadi mo jangi suratul kahfi kadi e ñalaande juma, Allah waɗanay mo annora haa nde kadi en weltanike subhanahu wa ta'ala tawnu en hannde yo tawni en jumaaji heewɗe. Mo be meɗen yo ƴettu décision ferme fiɓa ka wonkimoɗum inchallah. Mi wonay huntowo haajuji yimɓe ɓen, kala landiɗo lan goɗɗum si miɗo wawi mi waway mo huntande, kala mo mi yihino maapi o landi lan o landaki bi isnillahi ta'ala mi huntanay mo haaju makko on. hana yinnugol ɓay o hollari lan la kun fi qada'i hawaiji nas, wonu e huntugol haajuji yimɓe ɓen li qawlihi alayhi salatu wassalam khairu nnasi anfa'uhum linnasi. ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof, ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen ko fof, sayyidul qawmi khadimuhum, kohojo yimɓe ɓen ko on ɓurɗo wo kurkanade yimɓe ɓen. yo Allah waɗu en kurkantoɓe jiyaɓe Allah ɓen, yo Allah waɗu en kurkantoɓe dina l'islam. allahumma la tufarriq hadha al-jamma illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. allahumma ij'al jammana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matrudan wala mahruma. kala nawɗo yo Allah on dikkinmo, kala marɗo yo Allah on ɓeydanmo, kala mo jogaki yo Allah on okkormo, kala mapiɗo yo Allah on ittanmo, kala nawɗo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah on sellinmo, marɓe kaydiji ɓe yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah, ɓe maraɓe yo Allah okkorɓe. mi toriki Allah e gayri ɗaɓɓugol artikeji yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke. yo Allah hewtintuna en ka meɗen wondude e kuntal haaju. toriki Allah yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, yo Allah waɗire laabatiri fewni nunɗudi hulori Allah. mi toriki Allah yo Allah wurno en ha ka gurna moƴƴani en, ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴi Allah ƴettuti e ndeññande. allahumma ij'al jammana hadha jamman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matru wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.